Anyang aki din! Aron nampay da ito'y dalikan, tasaan pa yan nalinay da ito'y lutluto, kabibing ka. Aron nakmet, kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat ngaminan, tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka, kat nagregat aluton. Aron nam, tagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglut-luto? Kasapulan anaimas da ito'y abibing ka nga aramida. Taisaw ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bulong ti sabah tapno nananam. Kasano nga ta day ito'y aya? Nagnatumat day ito'y bulong ti sabah nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Andanangag ko Divina. Kasla ni Mario Dayjay. Diyak mat makita. Ayan na nga ta. Siyak na ito'y Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Ang lumulak. Awan ni nanang mo. Madama nga glut-luto iti bibing ka. Imbaon na kamangala iti bulong iti sabang. Ngamjak mat magawat. Saktong tadak. Birthday day di apong ko. Isong aglut-luto ni nanang iti bibing ka. Diyak mo maramanan na ita bibing ka. Nakagurugura na ni nanang mo. Diyak to pa'y makabadak iya balayo. Sige nga rudan Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur-uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan na ita bibing ka. Naluto matlaangan day tabibing ka, nanang. Idasar tayo nga rudan, taramanan tayo. Aguray ka, Apay, kat agururay dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maraman nanday di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakabot ni tinangisit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngay abanda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlaw, anya ti tantan awam dita. Awan manong. Apa yang nagado ti tao dita balay da Divina? Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan da dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Kat adua. Nagkimasin niya maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayjay Manong, mapantamot ko nga makipanganan niya. Nagsungit to pa dayjay nanang ni Divina. Apay nga nakagurugura na tayo manong. Jak malamaw. Nga po siguro tadda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay, adamot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang tayo manong. Ay di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang, Marlaw. Delikado akanan da ita. Manong, kita mo. Nakita na ta ni Divina. Pinayapayan na. Ay payapayam mo ta. Hi, Divina! Kasta, isumam. Hi, Divina! Woo! Divina! Nanang? Apay nga umis-isam ka ngagmay-may sa ditarwar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam, dagiti kakabagyan iti Diyos. Nanang. Nangikabilam, jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirok ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong?
Sir Babon, ate Diyos, dagiti bisita. Katwan mat nanang, umininomdan iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdama pa'y nanang. Mapan ko pa'y kitaan dya bibingka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wide, amangan nukinan mo ti asaon. Agsubli ka malagagaw, stagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan kabibingka. Tapno maraman ang mata. Ay no, nagsayatan. Maramanak mo langan dahil tabibingkam. Oh, adtoy. Nagaduman, napuno mo dati pingganan. Kanamon. Ayos at ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagam gayam itay, no kasanom amaramanan day ta bibingka. Amok akayat mo day ta. Isungamin da ito ti paborito si ka. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kin ka ammo na. Ha? Anya day jay? Dayjay mat ayat ko para kin ka, Divina. Diyak amo Adamat ka dinamnamak. Ada? Anya? Kanamkit din day ta bibingka. Ibusam day ta. Napananan day jaya babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito'y ni Divina, nana. Damdamagag ayakan ka! Kasanaw ka dito'y mutbalay ti turong dayta rupa, am nga oray mula ipukpukaw, nana. Kahit amangan no adangay di ta balayaw. Apay ko mga da dito'y balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng. Saan kang agsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo kaya! Napanan na mga tanday ya tao. Taparigatin na pa'y mo pagbirokin di tao. Marlo! Maraw! Apay, napanamaya. Di talaan, maraw. Kita man day tangiwat mo. Noon niya ti kinkinan mo. Ay, hindi mo napunasanan. Nangan kan sa mo iti bibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, maraw. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na ka dyan nanang ni Divina. Nanya ko matidakis na itimbagak ngay. Nita ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan day tangiwat mo Kalanlanay. Sila ka lang nagarabitan niya. Napanam si ka, Divina. Di talaang nanang. Itay ka pa nga birbirukan. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yo. Yagayam kayat amapan ka di takaroba. Kaya't dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko kayat nga agarem-arem ken ka day takaroba tayo mamirmiraut. Unay matday tapa ng tagibasit yun itipada yo a tao, nanang. Ay, pudno may tibagbagak ka. Anyalangan nga itibiyag mau no day ta ti makagasat mau. Anya tinagan day ta karuba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya ta day ta ti maasawam, Divina. Katno ko na da kaaruba first before others. Nagkunay ti day ta? Basta, nangag ko. Nakangagama! Adaman lang ti damagak. Anya day ta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya day ta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shhh! Ako libag kayo, antay. Apay, madi nga ibaga. Saan yung ulit-ulitin nga ibaga day ta, antay? Saan na punto day ta?
Nay, kano kinanaakat naskan nga agkasardan? Ay nantay, san mo nga iwarwaras na ita? Tamahay blood ginanang ni Divina. Ay, ang pudnaw. Awan ti kinapudno na dayta antay. Isuasan nyo ko mga istorya. Apay, sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa nga ti kasarsaritak? Kasi kalang mati lumabas dito'y arubayan may. Ayunan niya. Kanya ti madamag. Si kakag ti ano ti amo na chismes. Ay, pangasip, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting iwat ko. Ibagamaon. Kanya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigain, tagdengdengagak. Ay, agdin dinamag dito yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, tibibing ka ni Divina. Anya, nangibagay ti dayta. Ay, na daw, timangis istorya. Divina! Divina! Apay ayamat nanang, pumanok kayo, kababain. Agpudno ka! Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos, mawakin na ni Marlaw day tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryahan da dito'y lugar tayaw. Nakababain day ta nga inaramid mau. Nanang, kastoy ni... Ay na! Ayan day ta lalakay. Diyan mo Mapanta ka sa rita itamatlaan. Intan! Nay, apay ngagkatawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kini Divina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin na rumar? Sabi saan may? Apay, kaya't mawapatayin na kajinanang ni Divina akas latigray. Saan ko akabutang? Ay, ayatik mo ni Divina. Ay, agar aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderam iti niya. Pudnumot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan di bagbagaking ka. Marlaw! Adda ka di basol ko? Ninanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ha? Sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko Manong, bayamon. Amin na kung ti basol ko. Anya abasol? Ay, tumal na ka, Divina. Ita, agsao ka. Agsao ka! Nana, pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Pakasaran na dagos, nana. Nas ka natakdaran na ti dayaw na. Uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Uray itapa yun ano isot ketyo. Nilaki din. Agkasar kayo gaya man kini Divina. Unantay. Good, thank you Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanait jay bibingkanting. Apay, pudnaw. Unantay pudno. Matidakas na, baro kan balasang man ni Divina. Ninanang nalang mo ti kontrabida. Ang awanan. Awan maramida na antay. Sige, panawan ka pa'y dita. Tamapanak man makichismes. Adan tumanan maistorya ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Sige, piling. Saan mun abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayadak ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayadak. Anya lakit din aya piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kanto pa yung digdigos. Ita, ibagang ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dog. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan inanang. Disturbo kayo. Inka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, aglaklako ang itituyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, ken agat lingot ka. Nagagatak amin nanang. Iso akas to itiangot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti payod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket ingka nga rude nagdigos tapno nabanglo kang aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumatlaeng. Apay kadyadi mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo la matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan naapgad? At dabay free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tay disok ti basket, tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas ka dimot lang day ta atuyaw. Una tata, nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Adda free taste na. Adda tata, insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige, mangpidot ka itiramanam. Sadan. Gumatangak iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din tata.
gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payud mo nga aglaklako. Ala, ingkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak ay agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, bong anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod dito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta ngay tsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan bong? Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim. Kaya't nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya intad mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito yung sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko uncle. Siguro, nabasted ka niya. Na? Imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungamot ngamin, nakangangdod ka uncle. Anya kamutin kaanakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring, amangan no matapiskan. Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawan nak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong, no kumatakas la ka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagamutin nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumadapay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapulo ta kiti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a sampo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matinanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, bong anak ko.
Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti Sarming. Kan, nakapulas mat. Wen nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat iti lako na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumwar sa amatin ni Uncle Bong. Inakasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kung kastaunay ti purmam. Sakit nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan numabastag ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay nukasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistom. Wananang, umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apag ang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito sa restaurant. Tayam amo kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam ni Kosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta ni Kosyam. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal ken nabanglo. Ha? Pagyamanak ha, no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanaw tay balasang ijay daya a kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak.
Ah, Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka din ni Bong, nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kan nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Unya rod, nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. Wala na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagitoy lakok atuyo, saan unay anaapgad. Adda madlaw ko kan ka, timar ka. Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarungkar kamutin ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwestong mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamammuken ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, ken dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payud ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldawa kon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, ken nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta, inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biag ko. Tapno awanen ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapu ta ay ayaten nak. Kasta ka din? Isu nga agyaman nak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapu ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday dya akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, kan nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy tiragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. Saan gamay na nasayaat nga agisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Ta di mo amaw, nuan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Grace Bakit, I love you. Jay, I love you, kunak. ay kat uray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat amot isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang amot isungbat mo. Lupus kan samot bakit. Anya, ang mga nusi ka ti baog. Apay no ka.
No kwangay. Anya ako Dengay mangbayadak iti pangitestingan. Ano to? Ang nalaki din ay bakit? Agkatos kalaadagaws. At danunot ko, Wilson, makaawatak. Ti ko nang, jak na awatan, ti kahit mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mo. Kan angaw lang mo. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agisuggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka laadagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Grace. Jak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ay ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng imbaga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No dikit garamugam ati loko. Ang lalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Jak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mat ti di na mairusok. Grace, malasang ka. Maday ti agibalbalas. Madi ti nauyaw. Rakas na ita. Di ka pala naruam. Ay, ti kinaangaw nila kay maw. Angaw ki din dayjay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalago daw ti barukong maw. Apay, kasla kabalyaw at dumalago daw. Ang lalaki din. Lipay kat narban ta barukong maw. Ay, just kay kamot Grace. Nagtibayo ko na mut Dalagudog tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. At dan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap malasang ka. Baliwam man ti mindset mo. Lalaki din, Apay ngay nagpaisaw. Di kami maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ta. Dakla parikot ananang. Taawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti dara kan nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyum mo't at ampunam. Daytay nasingpet. Kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino takin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay laaki kisyo no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumangkita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda at imangitukon kanyak. Sa nasaktiyo masidag kanakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mulaunay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpet. Adda mo lakada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson, Jack kayat ti mangampon, taamangan no agsakit tulaang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga bakit? Kayat mo kit din, ti agil ilos tulita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalobos ko kit din nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun maustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa maustela dagaws? Kasanaw, nagpaot to ti biyag mo nga agil ilos tulita. May gamur amay narugit mo, alaman?
Di nakman riribukan, Wilson. Saan ada kita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako maa. Makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, diyak amukan ka. Apay nga men. Ano ti apay ngamin ngay bagbagam. Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka Kat, basol ko nga rod. Anya lakit, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tila ibagbagana. Basta diyak kayat ti kayat mo. Ay, anya lakit din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, di tiyagbalin nga anak danan na. Adam mom aya, guada. Adda mother. Yay ngay anak damasing. Agparparikat itimiyag tentarayanan di foreigner kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay am ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na. Ta agtatakun unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakun ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may nga ina na awan mo't anak ko. Malagayam. Di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra nga. Ay jaski ka mat, guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti parikot na may papan iti anak. Ang nalakit tinaya. Nasingput ka de, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daang to, intun bumalasangan. Ang nalakit tinaya bakit? Maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tagpanunot iti dakas bakit? Nasaysaya at lati agsakbayan, Wilson. Ngam ti may lawan. Ay na bakit? Agtalag ka kadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sa bali. Diyak kayat ti babae. No lalaki kayat nung araw. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino ngay nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangamin ang nagpili-pili pa'y? Noan niya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasayat a sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya lakit din na bakit? Ay na bakit? Maragsakan at tadan anak na. Ampunta ko na mo't alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsakan at tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay mga. Tapno di mo mo't ko na. Alay, I love you mo't tun Oo, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saada niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, nilaki dinaya bakit? Awan taw, naragsaktan to akanayon. Uray kita Lakay, naglaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw kumatlay ta, bakay? Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumatla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, ang sangsangit. Over kamat, karugrugin na pala tagsangit, agungot kan. Na.
Di ka sumbat. Si kasun kiday. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakita yan da. Ay, anya lakit din dagiti nga gasawa. Anyat nagapaan nyo aya. Naiti man na babae na nang. Anya aya ti basol ko. Bay-bay am na itakubing, naureg sang sangit nita. Anya bay-bayan mo't nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutlatag sangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Gris day ta anak yun agsangit. Saan kamot adumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na dahil ubing takaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinaagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Bala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpud nga anak yaw. Tanay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaon. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamutan ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkuraret adagaos. Ay, jak laki di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonin nak ni Wilson. Kayat ko kit ti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki din. Bumaniit ako lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa ken anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot na patpatagmutan da di amaladagang siyak nga asawa na. Masurunak ka talaga dita anak yu tatang. Punasem ti panakasurun bao. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutan amapunas day tang ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan yung lakit di na ya. Anya tararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Gustaon, rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod addan day tanga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pay lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo. Kakasam ta may tugtog kada may pasubsob. Saan kumot ngay tugtog-tog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Gustaon, si Pangulan ka na. Dayta ti pakangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Maka I love you kan ka. Ura siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapnam mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya? Nana, awan mo ito nagitid dumaalupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinahisunan ti pangtana. Nga? Nagtalawan na nang. Anya? Ay naglukaw. Asino pa yun ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kan kadagiti daduma pa at trabaho dito'y balay. Ni baby launa yan nang.
Dapat trabaho. Kasano pa yun? Ay na, sapay nakapsutak mutan. Saan na ka makapuyat, no mayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na ka mang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni baby, no, waran ti agistimar ka na aglaba. Daytan, tomat unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi nanang, saan ka tapanagsanal? Kasano adi dumagsan katawan mutan ni Grace. Nala, ingkasurutan, ijayan ni Lola na. Isula ang tamo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson, Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni baby, no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ako dito? Awan ti ang tabako, Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalam kay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito, bakit? Grace, bakit? Amaw kanda ka dita. Umay kang tagawid tan, bakit? Love you lata, bakit? I don't love you anymore. I love you talaga, bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Eh, Ado, timabalin na mga yat-kanyak dita? Saan la siksika? bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasun ki din di anak mo. Bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa lagtalaw. Amaw, kanag-apa kayo itapok. Isaw, ang nagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. Ay, saan, Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi magtiubing na awan iti inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you, Lola. Hey! Di mo man ibagbag at ikasta kanyak. I don't love you anymore. No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok dayta. Ita, sanon. I don't love you anymore. Mawasam. Anya lakit din, Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ngayon tay pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat para itiscribe ni Auntie John, Jocelyn Oblero Ramirez. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Ay, nagawan mo't abain mo si Kaabel. Kalpasan ti amin, kasta ti ibagam kanyak. Pasensya ka kuman ha. Ngam ibagbagak lang ti punno. Anya? Awanin ti panagayat ko kin ka. Narigat mo't ituloy talat ta. Ngawan mo't panagayat ko kin ka. Sigurado nga addalang amasikitan ka. Anya? Isa pasensya kan kunak mo na yun. Agwin na swastan. Amo ka narigat nga klonen. Ngam ininot ang makamubon kan tumot lang. Okay, no dahi tati kunam. No ti panagkunam kat siyak tinapukawan, nagbidot ka. Ha? Sika tinapukawan. Apay nga imbrik mo ni Minda, paray. Ganun nagsimpa tayo dyan. Ay ket, gagangay ti gwapo ko naman pare. Anya? May isa lang ti kaya ta sa bunday ta. Naumak man in aking kwa na. Unay kan, paray. Siguro. At damanin ti sa bali ako sunada man niya. Iso akasta ka. Amok ti galing. Husto kay ti dayta kayong bagang pare. At damanin
Apay, kapoy. Anya? Iso ni Karen, nagpintas si ka. Adayo na pimpintas ngam ni Minda, pare. Siksi ko naman, George. Sika talaga pare. Kasla pagaya-ayamam lang na kita babae. Ha? Nung nauma ka, sukatam lang kaslawan anyaman na. Anya kalaki din na ya. Gagangay nga rod ti gwapo ko nakmanan. Makadlawak man anak ko. Ha? Apay nanang? Apay ngay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Minda dito balay? Ha? Kwa nanang. Awan kaming. Ha? Ay, anyat kahit mo asawan. Ni nanang may. Anya pa'y langay. Kit nagwinaswas kami na. Aniya? Ay, unay kan anak ko. Siguro, si katinakiwin naswas kan kwa na niya. Siguro, addamanan sa bali akursunadam. Iso ana aramid mo na ita. Nanang, gwapo ak ngamin nga anak yung. Iso habulin ng mga chicks ko naman. Ay na Abel, saan na nasaya at apagay-ayamam dagiti babae? Ay kunam siguro. Nanang, Kas ka lag suksukat iti kawas, no agsukat ka iti kaayan ayat mo. Ay salbag ka, baliwam day nga aramid mo. Saan mo nga urayan ang maipasubo ka? ayayatin ka unay-unay, Karen. Abel, Ikarik asaan kan tupulos a pasakitan. Tandaan am na ita. agyaman nakno kasta. Sapay lang ko ma. Tano kasano ti panagayat. Kan pamatag ko ken ka. Kat kasta kamot kanya, Karen. Ay ayatan ka unay-unay, Abel. Sikat ti first boyfriend ko. Ah, kasta ka de? Wow! Agyaman no kasta. Sapay na kumaa. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, santo apulos. Kay, kumusta nga iti date yo, iti kain ayat mo, iti Valentine's Day? Ay, kit quality pare. Apaw! Hey, nagganasan no kasta, George. Ay na, nagpintas talaga ni Karen pare. Saan ang maawan iti panunot ko ti kinapintas na. Masaya at ano kasta, pare. Kay, nayamamom ka din iti na. Ay, saan tayo nga rod pare? Sabi nga, yamamom ati. Tapos nung makita naman, amangan ngamin no masabsabat na di tayo igid. Kaya di na amo nga isugayam ti kain ayat mo. Saan nabali pare? Iti kabitan na panawain. Yam amok ni nanang. Isa unti asawag pare. Anya lagi din, Bards. Nasaya at nawasta ko naman ay. Si Kapay ang naglaka mauma iti may sabanak. Aman ki di man no, saan man nga agbayag kay sukatan man ay. Si Kaki dimot pare. Ni Karen tigasat ko. Mariknak ko naktumay. Anya laki din na ya. Itaman pa'y akong didalos ka dito aglaw-law iti balay, Abel. Ni nanang Mike. Kunak, tasigod mo't nga men, asaan ka nga agdaldalos. Aday takay manin ako na akong nanang. Ha? Aguli magkayo lang ka day. Didak bibiyangan. Ta simraw tigagit ko ita. Uray kita nyaw. Agdalusak pa'y inton madamdama di taunag. Manipod ko sina, aginggat salas. Uray yay siyar, nanang. Himala. Mas daaw kayo, iti kinagagit ko ita, nya, nanang. Masigurado nga, adda mas daaw kayo, no umay ko ipasyar, kanyam amaw, ti kayan ayat ko kada kayo. Isumot lagayam akong didalos ka. Ay, kunaklakit din ano, nagnakam kan. Italaang matgayam. Nya. Anya, yam amunak iti inam ko nam, Abel. Uwan, honey. Yam amo ka man iti inak. Iso nga minti plano idi na minsan pa eh. Ay na, kasla mabainak. Di ka kadi madanagan. Tanasing puti inak. Kasta ka di. O sige, mayatak iti day taasing-asing mo.
Kat, kaano nga rod? Inton bigatin na. Ha? Wen, don't worry. Tadak lang iti abay mo. Saan ka panpanawan? Tapno saan ka mababain? O sige, pagsarakan tangay nga rod inton bigat. Sukunan kay Jaylee, honey. Anya laki din na ya. O sige, namnamaot data, Abel. Kay, kumusta nga iti panagam-am mo? Ti kayang ayat mo kinti ng paray. Mayat met pare. Awan pare ko. Naragsak daan nagamam mo. Kasta ka day. Nasayahan nga rin no kasta paray. Isuot talagang ti babae nga ikalaysa. Wen ko mga rod pare. Panya man ang dataangam. Ayun na, kaslada man sa bali ang ayat mo asawa ni ti kasta. Ay, panagkunak. Saan ko gayam nga ayatan ni Karen pare? Anya? Hindi nga min nakitak ni Nicole. Nakarignaak nga min iti panagayat kinkwana. Nicole? Jebak lang agtrabaho yi ilay? Ay, wen pare. Baklaman, ngam jak mailibak nga gayatak kinkwana. Ay na pare. Saan nga pala kaya natin pare? No di ka kinakwa. Pare. Anya laki din eh pare. Kung laki din no di Karen, di kalay sa mo. Sa magayang. Huli. Pare. Ay, sikan di bakla. Ika rin. Sikalaan tayo ita, intong bigat. Ken aging gat ingana. Promise. Oh, kinilig naman ako dyan sa sinabi mo. Ay, Sapay la ko maa. Tano kasano ti panagayat. Ken panangipatag ko ken nga. Ken kasta kamot ko makanyak. Una, Ben. Ay, ayatan ka unay-unay. Saan na marukod no kasano ti panangipateng ko ken ka? Nicole. Ay, abe. Sapay la ko ma. Sa saan nakto alukwan, ha? I hate cheaters, you know. Kasi tinakunak itay. Ay ayaten ka ita. Intun bigat. Ken aging gat ingana. Oy. Agyaman ak no kastabel. No? Ang gayam. Maipapaniti ko na makawas mo. Kanda dumagamit mo nga iyag mo dito dagus ko. Awan parikot iti dayta. Iyag mo lang ditoy. Tapno adamot pagsukatan. Tunggal umay nagsarong karo. Abe. Ay, agyaman na honey, my loves. Ibagam man kanyak tipod no. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo, Abel. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Nabambanugak lang nga raw din na naggapo iti trabaho. Ibagam nga agsarak ta. Sa ita, kastaki din ti ibagam. Saan ka man anakita? Wano na panagnakan nga da sa balim. Nga mariknak ngamin. Anya? Isuan na say-saya at laangan no agpudno ka. Tapno saan nakalukluk ko nakastoy. At dayta ka manin ako nakon. Amok dagiti gargaraw mo, Abel. Isu asaan nak amaluko. Aglibak ka aginggat kay kayat mo. Ngam numapanag-nakak ti atap ko. Agpin na sensyata. Anya? Yak kayat ti malukloko ko naktumad. Anya? Saan mo nga ay ayatan ni Karen kunam, Abel? Wala na. Nagbiddo ta gamit ipanagayat na nariknak idikin ko na. Anya? Ay na, nadadaal sakit din ti limbong ti panunot mo. Hinanang may. Nakakita ka man iti sabale, ni suwakas taman ti sasawam. Ay, salbag ka. Na ito lang mo na talaga ti kasta nga aramid mo. Kat, asino man na tinangiso katamkin ni Karen? Ay na, awan mo ti agbayag akaayan ayat mo ako nak.
Asla ka lang agsuksukat iti kawas, no agsukat ka iti babae. Puunayan aya. Ni nanang may. Anya nga ro nga iti maramidak. Kit saan ko mga ro din nga ayatay. Ibrik ko Nga maguray pa Timing. Ay na, Abel aya. Sapay la kuma. Taikanda ka iti pagnakmam dagita babaya pagay ayamam. Barang adda pa iti tsansa nga agnakam ka. Thank you, Kung nalangit din saan ka makaumay. Itayak pingagururay dito park. Mabalin ko nga i-cancel ti anyaman nga okasyon na papanak. Ngam na ti date Saan? Kasangsang pa mo pala. Ngam papaisim man na ako. Nasaya at ano kasta? Nga oray iti basit abanag, kahit mapaisam ka. Hugyaman ang unoy, Abel. Wanya, mapanta ka din iti sigo na mapapananta. Sure. Ngam sakbay na. Inta ko mapaymangan. Mabisina kami na. Oh, sige. No problem, honey, my love. Classmate na ito restaurant na napanandahan Siyempre, alangan kit di mata chip. Sana, dito ka lang, ha? Siya akong tag-orderhan Okay. Aha! Hani gayam ti awag yu iti tunggal maysa. Karen, apay nga da ka dito Awanan kay ti bain, Abel. Kunakon kat, pudno ti atap ko, ulbut ka, babaero ka. Excuse me, with feelings and emotions. Who you to slaps my boyfriend, ha? Excuse me, with feelings and emotions tarupang. May sakamat. Saan aga puta na pintas ka bakla? Katutupam amin ngagdaton kan ka? Amwan pa'y mat kumaa, no adda ka ayan-ayat na day taatao. Aniya? Siya pa yan, tinakabasol ita? Naku na ni Abel kanyak, nga awan ka ayat-ayat na. Kita ang manday ta kinaulbod mo, sika alalaki. Hoston, Karen, pangasim. Nakababa yun dito yung restaurant. Data yung tikit kita, hindi kita tao. Awan, bibiyang ko! Ibabaing ka aging gat kayat ko! Anya? Nagawan abain mo, ulbod ka ababayero. Naimbag kumamit no si katikagwapwan, ngam saan mat. Karen. Ala, daytuyin ti maudi a panagsarita kan panagkita ta. Ay, saan ko mamitakas na pangasim? Yak laki di ka ba ilan numapukaw kay tibiyag ko, Karen? Anya? No napudno ka kanya, saan mo nga aramidan day ta? Agasaman, insukat nakiti may sabakla. Anya lakit din. Saan kumot nga ayatan ni Nicola? Si kalat tatilinaon na ito'y pusok. Anya ka laki din na yan. No ti panagkunam, kat agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan ka, gapu iti kakasta asaom, nagbidot ka! Panaw! Ay, dayta ti maganab mo, iti kinababaerom, si Abel. Nanang. Anya nga ita. Ti kunam siguro nga men, kat nasayat day tangar aramidam. Manon ang nagsisingpot a babae ti nangay-ayat kan nangipatagkan ka. Ngam sinayang mulaang, gapo iti kinababaerom. Malahusto ko man, nanang. Nyamit to'y. Maranggarang ka, iti bagbagak tapod no. Salbak kide. Isimpam ti biyag mo. Saan mo kumapagay-ayaman dagiti babae, tamade.
Bang, nagmayaman ti pa nagililan mo nito sango ti balay pare. Un pare, may trabaho kita. Isa tamang pahinga lang. Ay, pare, nabuyam ka din ti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Ay, saan pa pare? Diyan ngamin makita dagiti pupos na. Ta-in-block na ngamin iti Facebook kahit. In-block na ka, hanggang po itigura na ka. Anya laki din pare. Nag-live iti Facebook itay. Pinuuran na dagiti kawis kin gamit mo nga day jidagos na. Anya? Ay, di nakman angawin akasta pare. Pudno mo ti bagbag pare. Anya kalaki din na yan. Uray kita ang dakaon ko. Alaman nga rin, kita man pare. Nakababain laki di dahil tangin naramin na. Live sa ating Facebook, puuran ka kawis kang gamit. Tapno mamin pinsa na papunas ti panagayat ko ken ka. Babaero, manuloka! Ha? Ay, Kita. ay panawang ka ba pare? Inak man ija ayan ni Nicole. Iturturod ko adanunin ija dagos na. Agdakas matanti angin anang iturong ken ka ditoy, si Kaabel. Ay, Nicole, pangasim ko mamutin Numabalin, pakidelete mo dyan live mo iti Facebook. Nakababay mo ito na yan. Anya? Nakababay ngay bagbagam? Mabain kay dinaramid mo? Ulbod ka. Nakunam kanya nga awan kaya nayat mo. Tagayam, ada. Awan na ni kay tibay. Nicole. Sikat saan ni Karen? Ulbod. Into lang mo, hindi kinaulbod mo. Anay. Hala, wanan. Ibagay maamin nga kakasakit sa o kanyak. Pangasim ko mamut Dilitem ti live mo itay. Nakababain ngamin. Sapay, inkargam ti ropa kaya pagkumkumentaran ng nagiti chismosa. Tapnoy bagakan ka. Awan bibiyang kuken ka. Ay, promise, Nicole. Nagnakam akon. Namiris ko amin na nagbidutak. Amiris ta ropa. Panaw! Nicole. Oh, Kal, anya ngay anak ka. Ay, mababainak iti kastaunay na lang. Gapo iti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Pinuuran na lang aro din nagiti kawis ko. In live na pa ilang, mate. Inaramid na dayjay, gapo iti sakit tinakam nakan ka. Maawatam. Nanang. Siguro, nagnakam ka matan iti kasdi nga inaramid nakan kanya. Ay, nanang. Naamiris ko amin na nagbidutak. Mababay na ka talaga iti tattao. Lakamam tibain ita. Gapumot lang iti aramid mo. Sa kalagay magnakam no adamang ilay amang puro iti kawas mo. Ay salbag ka. Nanang. Agbalbaliw kan. Saan nga ay ayam ti babae kas kada bakla. Adarik na dama sakitan iti kastangar aramidam. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.